kapakapa ana te haki Māori e tohu ana i te timatanga o te wānanga o ngā kaitā moko. Te mea nui, te mai a te moko kia whakatō tēnā i roto i te kiri, ki te hoa atu he rongo tēnā anō, kia hau nei ki te whakaotia e Pūkōrero, te mau ia te tai o aku parata no te kura o tīpini, te ara mai ki te whakaotia tana Pūkōrero. Ko Kiu Bidwa tētahi kaitā no ngā tirangi nui me ngā iterangi o tirano tauranga moana nei. Ka whai wāhi ki te tautoko i te kaupapa e kia nei ko Toi Kiri. Ki te hono ki ngā kai moko no whenua kē, engari ko te mea nui kia mau, kia ita ki tā mātou Māoritanga. Kia whakatō tēnā e roto i te pīnati o tā mātou tamariki. He rau e tēnā mo tā mātou tamariki ki te kitia, mo tā rātou tamariki ki te whai, tēnei taonga no ngā mātua tīpuna. First and foremost, it's a Wānanga, so what we do is we gather for 7 to 10 days with Indigenous skin marking practitioners from all over the world. It's really an acknowledgement of where they're at in their revival and supporting each other in that revival, and I guess strengthening ourselves, doing some professional development, sharing our stories, and essentially networking as Indigenous to become stronger in our spaces and to support each other. Ko Julian Palmer Pingali tētahi kaitā moko wahine o ngā iterangi, ko ia tētahi o ngā mana whakahaere o te kaupapa ki te whakakotahi i ngā kaitā o te moana nui a Kiwa. Tā moko and skin marking is embedded in our wider practices of culture, so most of us are practitioners of many things. So we have exhibition, we have performance, we have cultural beadwork, cultural basket making. These are the things we enjoy in Wānanga together, and then we share, the whole cultural practice, because as you know, within Māoridom, art isn't just one thing. It's awesome. It's bringing the people together, especially the tattoo artists from all over, from not only in Aokaha but in the islands, and for them to come here and they think they're at home when they look outside the door and they see the water, out by the moana there. So, no, it is awesome, yeah. Eri mā ngā tau kua tū tēnei kaupapa whakahirahira, engari koe nei te tau tuarua kua tū ki te whenua o Ngāti Kuku, ki konei ki Whareroa marae. I think meeting the people for a start and having different cultures here at Whareroa marae and get everybody to come along and tautoko. The kaupapa. It's all about community and connection. So Toi Kiri is just the opportunity that we can't wait to come to and actually be together and be a big family. But we go all around the world and we connect in different ways. Te hāpai te kaupapa o te moko, mō mātou ki te whakahokia tēnā ki tā mātou mokopono. Ko ki te kōrero o Raori mā nā mai a ngā mahi te whakaro o ngā mokopuna. So, mō tēnā he taonga tēnei mō mātou, engari he taonga tēnei mō tā mātou mokopuna. Kei ko atu i te ruarau tāngata ka karapine mai ki Whareroa marae mo te Toi Kiri ki te tāmoko i te ao. Keira Williams, mā Aukaha.